Talofa lava, o le polkalami le nei o le tawhaasoa mo lo soifua manuia, wawina atu ona o le au unanga ma le tautua le South Seas Healthcare. Whaafonga le tau le valu po o astofi lunga o lau le tio Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. Ia whaatalofa atu i lau whionga taito, whionga le mkua kaulangi, o le fonga fo le pō ngei, maenga le fiafi, malo soifua, malo fo inga lue. Ia whaataro whakafoi le, pa ia mo malu o sa mōlo o mwhaionga whaafonga mai le neipul kalame o le ta whaasoa soifua manuia. Le alava se ala leo po se upenga ta whailani o lo e mō mai ai le nei whaasara launga mani neipul kalame. Ia whaataro whaatu le i le swafa manu malo ke riso. Ia whakalo whakafoi le, pa ia o le o whainga ruenga, pa ia le tua, so se whakawhai kaulanga o lo whangongo mangu a wā ia se manguia o kako wakungu ia whapea foi le ngei vai kauma mala whare ngā kula o lo whengai ma si o kako wakungu. Ia malo lava le soifo manguia, whakalo whakafoi ki ngā maka mā kua o lo pōle whala ma wheulan mula ia kapua ia ia ngā ruenga au kama whangau. Ia o le ngea fiafi taito ia se iwa sai foi ia le lau ngei foi i ngā ruenga whai foi o ngā ruenga ngei o le tino mawhauwhau ma le anganga o longa winga e o umā vaenga a toa o le kangaka soifua i le ngā ruenga ngei o lo whai ia le nei la fiafi o lo ma tolua nei ma le sunga i le whaife au, le sunga ia Filemoni tuinga mala, mai le ekalesia whaaputoga Krisiano Samoa i Rainui, o le sunga ia Filemoni, ia o se lupe whaalele ale, pa ia le ainga kaulangi, ia a o se kaulanga soifua foi ale fionga i le maupu o le kuia anga. Ia lava lea le fio ainga kaulangi mo le maupu kuia anga ia lalaka i le whare fiku. Ia, o le sunga foi ia Filemoni. O ia o le whailau kusi o le whalakonga o le e kāresia so whakasi sa moe au kirangi ngei. Ia, malor soifua, makalo whaku i lau sunga le whaife au. Ia, le anganga whaaloalo, mane awa tele te tawai. Ia, whaatalo whaatua i fo i lau whitaringa se umanu. Ia, ma le ofisa mamanu le tātou South Seas Healthcare. Ia, ma se fo i le tātou ta maa sunga le o ia taito whengai ma le tātou awa unanga le tio. Nia fiaf, ia, ma pia fo i ona o folo whaatu suafa manu malo ke riso. Ia, pa ia o whaafonga tāpua i mai e Samoa, i pa ia whaale atunu, manu whaale malo, pa ia whaale tala lelei. Ia, maise o mātutua ia inga ma maota o ngā se ngase. Ia, o e o i whaale pui pui, ia tutonu o a inga o le tā vale, so se mea lava, ia, o lava i alo ma whanau. Ia, whaatalo whaatu le nganga whaaloa. Malo so i fose o manu. Ia, malo so i fose o manu. Ia, o whaalonga ua. O suiri ko laulau. Ia, o suia tofi ale laulau al baftanga so fatasi fai au Samoa. E vai aso atu le la. Ia, ma ua tai fono nei ale sunga ele li se malolo ia masunu taito. Ia, ma ua tofi alu tangata fatau vai fai lau tusi. Le sa se e iai le sunga le patele ia Father Michael. Ia, Michael lau se ane le suita i teifono. Ia, ua te utupe le sunga tau simtanga luenga ia Jeremia Amani. Tuna. Ia, ma lau fauna na maftanga sofa tasi faife au. Tofia ua fo inga luenga mo. Tau sanga sauman lumana i atu. Malo lau. Tau sanga. Ia, malo lau. Ole, no wa ai le whaingo amaka mai ngori ngi li kako ngā rurue whakasire le amakango o le ngoa mapunga mai e le wha mai le nge o koviki spuliwa.
o vai alofa ia o ko sunga fo ile o le mea ma ko ki wala au koi e ko ke ai me ka o mo fa le mal po le alfa i o fe lava sa vidi bol malulu ma e ngofo ai a wale ka mo faingo o fa la wilo kuinga e ka ko ke a wai fa kasi umama o ko sunga le ala wo me dingai vai dingai kausanga o dingai ya ka ko ke nga lu fa kasi ia sei e sa mo e ese le kai binga amaka mo ile ese ese fike nga inga a ala o ko iku pa fo ifa pe a me sei ia au loko o ko nga lu e ka mo fainga le au mai nga fa ia kui i kai fa ko amaka ngole o le kuinga o le fa mai te manu vai atu le fa fo ta po i mai o tato tu no e so se me fo la vai tupu e tu fesilia tangata mali ai pe fo nei fa ma o se fa mai ma tautia ona tala fo in fa sala lau mai ma tala no mai ma o mai lava tato tu langi nei au tero ia na vai e tangata lo ma tautia tele mali ia tu fesilia fo i tangata e o fo i tangata ile loto atu vale ma le ma tonu ia ma o ina tonu lava e tau ona a matai nga luenga fa ma fana fa to ma lie le lava sa fa ma ite mai lo tu fale o le soifua ma lo loina ia mana o mia na pipi tu e ma to wa o le ma tu fale nga lue le nga ma le loto le tangata oni lau ia e mana o mia la na fa le ma to nga luenga fo ile fa ma fana no to tangata e fe so ani lo tu fa ma la manga fa soifua ma lo loina e winga i vai la au e no nga ai ia so se nga luenga fa ola fo se umano e ia fo i male ti apolo ele mfai ona moe a wa fo i nga luenga fa ola ke riso le sa ta te fai tau mamma la mala tu spaia ali ele tu wa uno ina le fili nga langa fo i le misiona e le manao e ola le tangata manao e popo nga tia ma o ti fano e uno ma se nga luenga fa ola so se taimi ala e tau mo fai se nga luenga fa ola o le mea mautinoa e a fia i a foi tonga fiti le fili ele me fai foi ona no fo le fili ia e sau fata sia foi mata pe o tala ingo le to tu ole li na lu fata sia tala moni ma lu atu i mata le moni ia o le matonga luenga ia tau fai le sufi loto ma nga o tangata ina ia nga wai mai mali nga wai mai lango luenga fa soifua maloloina me se fo nai fo mai ma la tu tala inga o sau ia na fa nga ia pule la le la vasa to fa fonga ia se manu i fa tal tan no nga fo i lungo pe ta fa ilangi na vai taimi ia sa fai lotu i lungo online mali o le me fai on to poto tangata ia sa fa nga mai na val pule la e mo moli mai fe au fa ma fana o le fe au fa ma losi ia ina yo tatu tangata sa te le la vala le onga sa te le onga sa te le foi fasili na tali e tangata na tali me na le mau tonu i tangata ma na to no fo atu vale ia sa tali ai le taimil na fai fo le malosi mai o tu fale tau fa mala mala mai no vai la au tu i mua tu i lona lua tu i lona tolu ia tau fa wa ale ma fana no tolu tangata ale mala mala e fa pe lava ona ta milo ali ta milo e fai ala ta to pito la au ia matua mala malama ma no fo fale fina ngalo tangata ia ona fato au mai no le e fai tu e ai foi lona i tu le se manu ma tu fa fonga mal ta tu no wa e foi le me foi le o le tupu lo le me so ona so vai atu fa fonga mai ia ai le ia ona mala malama mo ia ona nga i mai lo ia le la sa vai o tele ona i tata tangata sanga wai mai ele va pe se lau pasene ai sa tele la vale nga o tato fa tal no nga ia se umano e ase sufinga foi o finga ngalo kanga kana vai sa fa ngo fie pe sa fa finga ka wa le ga o le ka mo finga mai nga o le de kai mila foi le wo ka foi o mai fa kasida wo mai si kala inga foi ese o le kui fai le kui pe sa fa ngo fie nga vai kau se o manu o tonu lava i o le matou au lotu
na o whaatasi umai lea soe tasi tui. Wa na watu pol kalame voia i tua, na watu i fua i whanua pūlenga ma mata ngā luenga. Na watu e lava le ofisa o soi fua malono ina, ia i le fionga foi atu i whaasina, Maria la whaele, ma la tō voi team. La tō nana mua muato ai tau nuu, ma tō whono tele le mata ngā luenga. Pe mawale tōru se fulo whansa. Ia na whaasiri sila i nā, ma tau mai ei ma le mea o lo whaitui. Ia na o sawa uia whaile mātou au lotu, mātou o mai le astona i tasi, whaile tui mua, toi puk ma le tui rona lua, ia whai whaatasi uma. I sa whapea na alani tele au lotu. I na ua malama lama na matali fesili peo na ufai atu. Ia ufai ngō fia fwoi na ngā wai mai na i o nātou lotu. Ai sa iai lava fwoi ma le atu fesili tu atu peo na ufai atu. Ia wa avera na i tangata ni o au lotu. Ia ma fwoi le ua whai ma mea whai ngā luenga e tāla ia toi fwoi na isi o nātou a inga lai isi fwoi e kale sia o lo le au le tari tonu fwoi lea. Ia ma ua ngā wai mai ei fwoi. Ia na ia fo inisi tangata ele lo lotu le mato au lotu. Ana ave ya na to suafa I mato tu inga ia. Ia ma o fa tasi ai. Tu fa tasi ai. Awa le taimi no fa mai se umanu. Wale fa lo ngapo fere tu ai. Saulele. Paule me ia tasi le loto. Ia o mai. Tau fa se ngalu nga fa o. Ma lo fa fa ila vai la su. E wale. Ole vai kai milia. E fai ola o ko ngalu nga fa pulela I le kawa ngā winga le marsu fingo o loko mawhinga loka ngā kainga ia whao ngā ia le au nganga le whafo mai. A ole si foi e kale sia fuka lea, al maori funga le renga kūmai, e sai e foi manga i o kākoko ngā kakawai e, o lea lea ngai mafu o lea fu, I le lau keke e ngawhai I afu. Inga ia ka au fi lawa le ia le whainga mbengi o kui e. Ia o longo winga e, sa wheke ngai whapenge, whinga ngalo o whaife au o la kōku pā ia ua whamea o whaife au ia le maori leo. Teo manu e pea ona uwhai atu. So se ngā luenga whaola e tau mwhai. E mauti noa e le alu noa. Ni e. Ngā tau loro ngā luenga whaola o le mea whaale atua. E mauti noa lama la e le nofo le fili e le moe fo. Wa lana le misiona e le manao e ola se tangata. E te tau lava ona iei se, na matua mātira tila te te. Sila fo iei le atunu I lunga o awala, o nai ngai lau te te eo fo le tui tele sa tātou whai ai tai me smart. Tui tele fo le Malaira kapi. Eo e meka vex fo le Pasifika sa whai. Ia na po loka ato e lau te te ele moto weiwa. O whainga tāona o atu tangata I o le tui. Ia, se umanu e tātou tele o e matua whaini mata upu sidi lo loto I nei mea. Wa o nisi tangata wa lātou si mau mai tu spa ia. O whao ngā mai na fio ngā lea tua e. E fi nau mai ai e se sel tātou mea nei e whai. Tātou tele tau o e wahairi irini mata upu sidi lo loto nei mea. E whai mō fia. A le anga lau ta avale tulo. E te alu le insinia ta avale. Bon. O uma ona tu ele atua le poto le natanga e tofu ata to male o mai o io ata tu ta le ni na mai le atua a le anga le pai pa tu lo fa fonga mai ale atu nu e o ia lava le tangata fa pito al palama na te faia a le anga mo li wila e fa pena a o fola na mai e o le foma ai fo se mata u fa le anga la fo o ia fa fe au e fa pena le no fo io ta to le langi o uma ona tufa mai le atua tātou mea alofa. E whai ngofia ala le o langa. O le wha mai, o le mea lava na tau fo mai. Tātou te tari tonu iai, o uma na wha manuia le atua, ana au na fo mai, o tu ia le poto, tātou te wha alonga uma iai ma tātou o lango lango. E wha pia nā la le ata whai ngofia o le mea. E le ai se whai ngata o la, lai o na tau toso fo e tua. Ia woa isi o whai mai o le manufe ai o le wha ilonga o. O matua langa mai mata au silo tu spa ia. Ele tātou te le tau tali atu fo ila fa pe nai ai. E fai ngo fi ale fe au momoli. O le ngalu nga fa ona silo fo ia Yesu. E tau te muli ai tu langa au Yesu. A fio mai Yesu le lano langi. Sa fa malo lo tanga mama. Sa ele ona au le tau fai ngo o mai o tino pe ta waso o pipili ma. Na tonga fiti a Yesu, na whai ngā luenga whaafoma. Hanu whaatasi mana na tatalo ilo na tamai le lang. Ia ona malo lo ele ole ma.
ia mafia tala i mai tu spa ia pe ala no fa ia e nei tau fa se fi no nga tele fa mata op sidi lo loto i nei mea wa fa ngo fi ano nata wa o saule fa mai ia o fa me alo fa le tua o na tangata fo mai o tu ia le poto tato fa longo po le ale tala o sitai ia tu por va venga o fa sau tu pui o ina ya wala mai ele mana fa malo lo le li mo na au fa malo no e ala tu pui ia le o tato o sila e sa mo tato va e mo ia le o nga fatia tau lima e tui sa tau manu o mai ele o fa nga lo nga fo mai mo o tu office ia ma se tato lango fa ta se le tunu e mo le fo fa ta tele si o tato tunu wa le ngata i fai au ia o matai fo tonu a inga manai matua ia sa u na i mai lava si o tato tunu e tui pui ia le li o te lena na fa malo longa ma na mana fa ola i tato ta se uma malo fa tai malo le tau langa o le fo o le amakanga la vole o le kun sa mako a nga i le e kalisi sofa kasi le mo se fe so soangi e mese ara ke mi lenga fai ia kuinga ale safsi ke i fevo i o tau ka o mainga nga vole le ia mo ke le ropo ia fai ia ngare pa wale menga mako ka uma poi o au ko suma le anga ba ia anga pong sare po kale i vale po o ko fa fale le malua ia i o di fale i mai le kai aunga ko ma lo fa kai o se o ke ngo fo bo ba fa ai ku ale i ke leo le ko nga ruenga fi casa fai o le nga ruenga fa ola i le nganga o ka ku ka me se ka ku ka sa au ai fo ia ma i sia ngai lave fo o lo i ai fo i o ka vai ngai fo i runga upenga ka fa ilangi ia wa kele o pese mea sua malie ma se me fai ngo fiele fai o kangaka ngai ka ko kangaka samo anga ia o ko suma ole ai mese o pe foi le o le o se fo mai o au makanga o va ku lunga male male si kepu e ka kau o nga kai lo le kala mo i fai fia se fai singa o so mo foi le i ku nga tangata fa pe se manu ma le fa fonga mai le tunu o te fa pe atu o le natura le na nga luenga nei o le natura le na nga luenga fa tala i mga luenga le tala le lei o le nga luenga i upuia ali o le nga luenga i fai e tangata o le nga luenga e inosia ali ala mo no manino tala o si o tato wali faola ia la va dei mato o na fa tau va lava ma le atunga ma si o tato wali faola o ia lava o le atua na fio de utino tangata mai ele i minga i tangata ali ele i minga i tangata pe ala no fa yatu e de fa tau mata tau ia a to tele o fo e matua fa ini fa fi na unga po ai sa o ai se ali au lava le mea moni o fa ta alonga i vai le mea le o le fe alua ia o le o fia la unga tulo o le upo foi mai ali ui lava ele ia olo ia tato wa o nga fai au tofu lava sia tato e kalesia ke sia mana kolisi fa fai au wa ta wina ai pe ano fa yatu e alu tangata e palama e onga le onga palama e alu tangata fia ka muta a onga tofu ala tato uma matata e ala na ese fa pe fina ngalo le atua ina ia fe fa so ha ia tato me alofa ali na o se tau mafa fale mafa ufau o le aonga al fale aonga ia foi la tu la i mai au fainga luenga fai au na o onga fa fai au ma ua fa au penga ina i le tala lelei ia sulu fa ia nganga o tangata ai ni mta u fa le nganga ia lo ia ina i tatou matua fa le nganga nei na ona a onga fa pitoa ia mo a foi e sulu fa ia nganga o tangata ma mafitia ia e pangane ia to tele lava moni lava la usau no se uma tinga lava na le o se fai au ia awana al fola al tuspa ia fai tau le fai upu ia masau lo ila to
ia e pangale ia e tai se ina ai loto manganga o tangata e mai se fo ngana e fa ngaina ia e le tai on tala fe ngai ma le fa fonga le tunu ia o le au ngani lava ma le loto maulalo ia e se i tautuana se usila ma se tautuana ia e le lava au fia fai fe au ia su le au nga fa fai fe au ia na ilo le se ngal mele na su ia le tuspa ia sa sau mai no malau ia mama ta u sili moni fa ke siano i tu sai o nga u fa ta oto mai le tatu li fa ona se uma malo fa tai o lo ia fu ile por kala mele ale malo o lo ka wala fo i South Sea Health Care temingei sai e easy providers la fo o fango o le bloke ke ka o le locality po le ia ava sa mo fangangu ia le la uma ko ko fo ia o ko sunga fo e fa nga ia e ka le sia o fangangu nga sa mo ko ngi sila ia o lo ma faila nga mako o aku fo le ku fo yo ka fa mal ma fo le wingol polokeki malonga fa ka ki nga male umi ole polokeki ni ka ua ia fo kongo fa la kongo e ka le sia ka ua au ka la vo e ka ua i mafukanga ki nga e ka ua le uloku ako ole polokeki ngi sa moe e lua whaingangu o whainganu o matai ma tina o le ima nua tamaita ia o le locality le por whaingangu o le kongusila whaonga uma ia kangaka uma e oa i le kangaka ngase whaonga fo i mana o ngā tūmau whaonga fo i kongo ole afu o whaingangu unge o le alae a fo ua koe whakangsia e fo ia fo ia e kālesia ia o kākou ia whakasi e whaipaanga male ia fo manu ka ngaru ngei inga ia mwhai o ngā kako ngā ruru e whakasi fo le whaingo o ngā o le South Sea Health Care ia le providers al Pacifica o le uwhaonga a o lo kako service a ko umalawa e au fia kuai maoli o lalokonga o le Pacifica a ko konga o fiki ma longa winga o le fo umako au maia mafu ma e ka le sia ia ese kongo o afu o moku ko e kasi e ka au fai inga ia ma fai o ngā kaukua a koa lawa i kangaka umba i le whaapikoa fo inga o Samoa. O le kako, o le polokekiranga ma le polokalambe ngā le la wha ngā solo aku i a au ko sungo ima e ka lesi. Ka koke ngā lue whaakasi e fu le mole anga i luma. Ai mole, ai ase, o le ase se i kongua o lau au loko o yengi sire o la kofia mauangi a me se me yo afo ele uma la kokui o me yo mo pusa ka mafa wala o le wa maka nga fa solo ua ele ka ku fo le ka nga luenga anga e ka sia sa nga lu fa kasi male afa pe o mo omia ia fainga aftaija man ngakule ole poloketi le pe ona eta o localities nei ia fa fetai awa meni eva vena mala yo tatu tangata awa le se me fo le ata le o to le langa ma to fa ma ite mana tu fo le move mai o tatu tangata New Zealand ma si tia mai nei o le pe falling mai o le adopt ele kale sia ke siano ia fainga no nei a tatu Samoa ia lawo mai nei sonu au lotu o lo nu wale na ia uma tangata ese mai nu uma fio anga o Samoa ia ai pe o nu ne nei o le ua pe wali ita il fai fe au ia o matai uma o ia tonu ia nai tangata ma tutua o ma ftanga tina
ia ua faigofia i foʻi la ona fesootaʻi ma tapuʻe ai o tatou tagata ai se feʻau e fia vave ona oo tagata ia pe o i le lotu e agaʻi ai ua o tatou o tagata lolotu tele ia e faigofia la ona maua i ia o le fono foʻi lea mafutaga so faatasi faifeʻau Samoa pe o i le iai taʻitaʻi o ekalesia ese ma le toʻatele o le ʻaufaigaluega e o lava inai matua ua mapu ana i le galuega o latou o loo taulamua le faamaopopoina ma taulaʻi ai le mafutaga lea o i foʻi la e tatau ona agaʻi atu iai lautou ma tagaluega ina ia faamalamalama ua ia ona agaʻi loa lea o taʻitaʻi nei o ekalesia e faamaopopo ma tagaluega ma sinoti ma aulotu ina ia vave na o le feʻau ua te lele aogā o le faamaʻi lenei se manu le sile ai tutaua o te fai atu te lea i te lele aogā o le o mai o le faamaʻi lenei ona le ua vavala mai a tatou faiga e vave ai tele ona oo le feʻau i le community ia o mai le soifua malōlōina i le community o lei ai totonu ma fai feʻau ma so faatasi nei ia ona vave le ona oo le feʻau vave na oo le feʻau ia ua sa le faapea muamua ia le foʻu te lē suiga o le Health New Zealand le ua iai ma le fetuugaʻina o latou tofi le vaisi ou ai se tatou tabaliʻi ia puleaʻi mati apa ia ua faafetai le atua ia le atua i le tulaʻi me o tamafanau Samoa ia ma le tele au isi tofiga taua tulaʻi mai tamafanau Samoa ia o le a te lē foʻi la se suiga e leʻi matua manino mai le mea fit in ai le community totonu polokalame fou nei a le New Zealand Health ia o te iloa le a faigofia ua laua ia latou faamaumauga o fesootaʻiga nei sa fai a le ofisa soifua malōlōina ma le community e ala mai e kalesia ia o se tulaga lelei tele le tulaga lea o le tulaga lona lua e pei ona e taʻua ia masalo a ua toitiiti se lau pasene a o le fakasā ai ai aukilani ua uma atui ua uma atui la ua a o le tulaga foʻi meai o pusa taumafa nei faafetai ua le mea lava le sa tou faia mai a pe fo isi health providers e taunapa mai ai na tatou tagata matu e fo suiga fou le sai luma le titi mai ai le mamau atu a maua le tagata ua le stala lo online ia o ko meki ana o atu tagata e siaki le fale monitor ma avatu le pusa mea ai ua le pe o le faiga na amata mai le faamaʻi e tauvili mai i ma ia al mea fou lena fai nei na ona positive a ia register online o atu tagata ma fualaau ma mea ma siaki ia ma avatu pusa mea ai te lē ia o te molimau atu foʻi le matou community le west te lē ia o lautou faamāmaavega i lenā tulaga e se le tali mai o le tatou health providers i so se taimi a e o i mea o foi puni fofoga sanitizers o e se le o lava i Benetton so mea uma samanaʻomia ia e matua mautū ama lelei na lelei foʻi sia matou community le west i kalesia uma na oo iai laʻu aʻu tufaga pusa na ona matou galulue foʻi ma le fono ia tapa mai foʻi a outou i lisi taimi ia na tou tali atua ia e fiafia lava nai tagata lotu i le vaai mai o e uia ua le o toe faigaluega tagata o le o toe fai ani lotu ia e teʻi ale tu atu o faifeʻau ma pusa nei ma io tufa atu i ai ia o se faamāmaavega tele e o foi la e pe ua faaaogā foʻi incentives foʻi e taimi e fai ai tui e o isi na vaega e lē faapea foʻi e faataua si ia finagalo si o tatou atunu i tau ma fatulou io e tali atu ai lo latou faamaopopo mai e oe faafetai tele mo lei tu o le kaimigi i pusa mea ai e afia lo ia kaka o ngase le covid ia mawhaironga awa kui ai e se wasi te kemi o le foi e kufafua foi kako pusa mask o pusa o avo rats o mo sanitizer a fa pe foi o mo mea i kaile laiku o le vai ia avo ia whaanga mala o mai ia ma ko ke foi moria ko le sko nga ile fai ka ko kuinga i kai ai avo ole si manga ia fa longo se mau le mole kusi ia yang kongo nga ile nga ruanga fo ile
fa a puskolo mo le ngaluenga fa fo mai kemi se ngaluenga ho le ma kai peo ile fekau ingo o le ngaluenga fa krisia o le fa puskolo ia ma ngaluenga fa fo ma se umanu e si vanga ta o lo awa o mai tu spaia o le file mo moni o le au no le tasi ali ile alofa ali serve one another in love o le mele ta o le true freedom ta tau te fia sa o loto mai ma ali tau te fia sa o loto mai ile tele o foi o mea tātou te mafatia i le mafau le loto ma le tino whawhitau di ese tātou te fia sao loto o le awala lea i le sao lotonga tātou te fesoso ani ai faso haia tātou tālini pe ona ofai atu tātou te le whaiwhea uma tātou te le insinia uma e le avea uma foi le atua i se tangata ni mea alofa uma ese tātou mea alofa e tufa mai pe o la paulu ese tofu le tutino ma ele mfain vai mai le vai le ulu e ala ona ese e mana o mia le tatou ngalo lue fatas wa fo ya mawo o mono ese tangata ni ta le ni uma wa hauna le to e fa mo le tu o fa mo ai lo na poto na te mafia me uma na te maua me uma o ngai tu spai o mai fo ya so fa pe fa mai paulo le uso e eu tu mau ma le fa ngai tia aua tau te whelu ia. Ali. Aua tau te whelosi ia. Tau tua nā fua le anganga. Le lofa o le oli o le file mu. Mata lofa o le anga le lei. No le wha maoni. Ia mahami o mama. E ne whatua o ia mea whapena. Ali. O e fo o ia ke riso. Ia la tau te whasa tau le tino maona tu ina nau maona manao. Ali. A fai fo i wa tātou ola ile anganga. Ia tātou sava vali fo ile anganga. O le whamalo si au fo ile mono, tau fo i tu whale al soi fua malono ina. Ali. Ia, whamai paulo i alu no tau whamalo si ngā luenga leli. A wāu au tau i loa. E leo se mea wha lea o ngā lo o tau tau ti ngā. Ali. Pea ono whai atu. O le ngā luenga wha soi fua malono ina. O le ngā luenga wha ola. Ali. O ngā luenga wha ola. E iai ona wha fita uli. E iai ona lu i tau. E iai ona i tu aso e whai ai. E ona i tu aso e le tari tonu ina ai e tangata. E iai i tu aso e furi tua ai ma anga leanga ina e tangata. Ai wha mai tu spaia. Ia alu no tau wha malosi. Ali. Ia tau tu mau ma le wha ngai tia. Serve one another. Tau whi awa una ai ma. Whi tau si ai. Whi tu wha i au tau malofa. Tau te malosi. Whai ama le wha tua mea uma. Fai a mele whatua tua mea uma. E taula uma le tātou wa ai le atua. Ali. Se o manu, o le si lefe au tā ua. A o mai popua ngā malu i tau ma whainga tāo leona. Aua ne i focus le tangata i le popua ngā ua tupu. Ali. Aua. Don't focus on the problems, and the difficulties of life. A ia focus i le atua. Ali. Because the more you focus on the problems, the more you doubt God. Ali. O lo walu o lo mafau ni whaala me o tutupu manilu i tau e tai ai mani wha so songa mani toftafonga. Wa amata fo na vai ai ma lo mafau le atua. Oni lau. Ai a focus level tangata i le atua. E malosi alo na loto e malosi lo na whaatua tu. E sau foi whawhita uli ma le whai pe o na tātala noa i minute wanu. E le whanga e tia pe o na whamei paura. Ali. E tu mau ma le whanga e tia. Tātou te malolosi pea. Wa se lona ma fau ma le atua. Ma talona vai le fatua tu. Ali. Ia o si tala tu le se umanu. Malu. Whawhakai. O le makango fie foi o le whaasoa foi whaale nganga i le ngai vai ngore whiawhi. O le ngā ruenga nei o le vaenga le whanma. O le tino ngā ruenga whaafaupai o le mawhauwhau. Male nganga. Ali. Wa a o whakasi me ko. E mau kai pera o nga e sau ngoe. E
focus umala ile ku ia mo ole ola so ifu malolo ina Madi. o fa lo kola e fai ku inga vaso le Ia, se o manu le tatou tui le sto na el vaso le sul fitu le wa fa maonia mai ma wa le wa fa ta auto mai e tolu have providers le wa o mai fatas. Ia o South Sea se o manu malato. Ia o le tatou Pedro Drive ia le sunga ia 04 tai malato. Ia mal tatou family health group le ia ngalu male mana malato. Ia o la tola ia to tolu le tu fatas. Ia o le a fa ia tatou tui le i o le west ia mato. Sa fai mato tu ia uni o no fangana tas o le tato e kalesia foi le o pa ia so ngata ina Universal Drive. Ila so sul fitu mai le valuta foi le drive through foi tato tu ile ma o le to tu ile vale o nei to sang. O to tu muli le o le west te le ilo ni sino fanga to tu muli la vale ta walunga ai tu o nei to sang. Yo le west ia e vala au tu foi tato o tu nu. Ia o le tu ile o le na fa ma itele mato wa va engane ta o sa mo steering group in nai wai te mata ya fi ele Western offshore ya le ala wa ngalu fa ta seitato ya e ta mo fai de tuile ya la lango mai foi tu fa sina foi la fa ele mala to foi le o mo so tai ya mo tato tuile ya va la o tuile tato tu nu fa mo le mole o ila va le fa ya tui pui so se tuila o la vai tui o fulu ia anga yane mo foi nai fa manu yanga wale na tamal ki sibas ia le foi le suane ia ma wai foi sina tau maftanga yo ia ma sina me foi o fale wa foi le ki sibas se o mat o le aso sulfitu la zona va so le ma le valuta ya ia le pe mo foi ma pusaka ma fala ko ia yo suatu wa lo foi o le vai tau le o fai nga me alofa porque o em Santa Claus ia le lo alna me ia wa la foi ma kule a fionga ya kai ko foi Santa Claus Oye sponsor malo si a telefono ma le west ma lo fa ma ia le ko le foi nga ku mulmuli o se me vo le fa uma ia lingi ko ta walunga e tu yo to sa ia wala nga le arwa lunga ia le foi ko foi ko kamo o le na vai ta to te ia mal fa mai se o si foi la auto e pesia fo a le leila la upesia ia o mo tu pui ngole mo tu ia sa fai la vala wa ia o si va tu foi le fa fo mo sta tale amale ta fe le isu ia o le o yo no o ngai ia ma lo fa taila vai la sunga le vai fiau ia e la singau fa kuanga foi le i le fa fonga foi le ka ku ku ia wa mo ia a fa ku foi e le msi si fa longo ia ia wa e ma ia le tano la o fio mai la sunga foi fai fiau i ngai fa kuanga foi ia fa o mai foi ka por kala me le ngi fiafi a vetai ia sa mo ai ma fa fonga mai ia ono tato ia nei le vai tau le tiven vai tau le ka le na fa ke siano o tato tu la wele le ia se ia udia lava le na so ki simas po Christmas Eve ia le nei vai tau le tiven ia o le vai tau le fa tali tali atu ma le fa no nga manu ia to e fa manatu ina le utino tangata mai o le tu ala no na lo pele ia Yesu ke viso ia le vai tau le fa mo ola wa uma ona tupu wa o silia le lua fe tau sanga talu ai o tatou malama lama mo foi de tala ia le vo la tatou to fa mana tuina le nei tau sang ia ui lava o fe lanu wa yo fe emo wa yo moli ma le ano me alofa ma tau mafa yo ta fa onga foi ma fa nga malolo ia ole onga to tonu ngale mu yo nga luenga fa ola na lai lo ai le tatou wali ia no fo fale pe yo tatou loto ia le winga moni o le nei vai tau ma le anga iatu ia o masani fo loto so i fu le vai tau nei se uman o le sil nei vai tau e sile ona tele i fala la vetu moni ia pe ona fai atu ia o se ese le langona o tangata mai le fia lo loto e tau ona iai ia o so ona fia fo ia o le fautuanga lava ia se mata i tu au tu na me se fole tau fa wi wa yo su nga na fa na uma la tu wanga wa fa malu mai ia e te le fa la velave le au male le mo le sami o su i pula inga ia alu fo i fia nga ma papa kiu ma fia ia nga loi na fa na
Ia le si foi mea, ia ina i whanau na wa atoa lo la tau tau sanga te anga wa ai lo mo tui. Ia la mele ta pena ai tua i loa e whai tui manuele i o ile kiwisi masi. Toi pe sia ne lava na i whanau o ile kiwisi masi. Ia tangia ngā luenga whaona na whai ke viso, pe ia na whai atu. O ngā luenga whaola ke viso le tau te muli muli ai. O le ala pipi i fo ile o whawhia ngainga mata i tai o kare sia il soifua malolo ina malanato ofisa. Ia me se folo ofisa tangata Pasifika. Ia o lato va lua. Ia ono ngā luenga whaola ia o ngā luenga whaola ina i o tātou tangata. Ia o le ngā luenga whaola lea na taula amuai ke viso na amata mea i fo ile atua. Amata mea i fo ile atua. Ia na o lava ina mawhatia ile atua. Ia ono le tau mwhainga. Ia le o tātou wola. O le mea mauti noa. Ia o tātou sao unga le ola i whaamama. A wā ina salamo o ma whaatua tua whaamaona. Ia mali liu atu e whailifina ngalo le atua. Ia o le whautuanga lea. Ia tātou atunu. Ia mātai tū. Ia o le saunga le mūne mea sile o ne tāua. Ia nai mātua mātutua fo i a inga mamaota o tangata mātutua. Ia lango malu le atua i whaalongona. Te le tausanga. Ia ua tele foi whaafita au. Se manu le sto 19 ina mātou o i foi maisi. Vāenga le mawhitanga so whaatasi rea whai whiau mātou pepese le. Mātou tangata mātutua le i David Long. I mangele. Mo whitang isi nai mātua. Ia e foi nai mātua mā Samoa sa ia. Ia ua whaafetai mai lava ngā luanga. Ia momo lava le loto ma. Ia whaamanuia atu. Whaamanuia atu kiwisi masi ma le tausanga fau. Samoa e lau whaafonga mai. Mana o mia lama le tātou lango whaatasi ma tātou tutu whaatasi. Ia ina ia o ngā luenga whaola. Ia alo whangia le atua ne pānoa SS o le atunu. Whaiva ma, tiute SS. Ia me se whau rupe whaalele a Samoa i so o se matātā lava. Le mālo o pisinisi o awaonga o tā alonga ma so se mea. Ia tuli loa le atua i ona manuia. Ia manuia foil nei ofisa. Ia le sunga i le whaife au ma le whaletua ma le malu le ofisa. Ia masio tātou tamai a taito whea ngai mane e fiafi. Ia whamanui atu foi se manu le tātou ofisa i la, South Seas. Ia ma health providers malama. Ia ma soi fua malolo ina. Ia ma moli atu alo whaanga. Ia ma whamanui anga kiwisi masi ma le tausanga fau. Ia manui a tele nei e fiafi le rofa o le atua. Oso mātou malos. Ia malo whaftai lau sunga le. Ia ngā sa moa tō whafong mai le. I upu whala i au, ia o whamunianga fo i mai le sunga le whailau tusi o le e kāle sias o whatasi, ia po le sunga fo i le tausi e kāle sia i Ranui, ia le sunga ia Filimoni, ia ngaua tanoa, ia o mori aku ia alofaanga ma whamunianga o le krisimasi ma tausanga fo, ia o le se mako mangaku fo le ngā, ngai vai kau ia mringai foi vai kaimio ia wakele lava ia whaafikau li wakupu mai ia ngai pe o msaungoa le sungure li whaifeau ia o le atua lava kako ke suru ia iaso mau kaimi whain kawa pe ngei ia a misele o lo alu pe iluma ia whaingu mela oe o lo mau i le wha mai ia mako ke wha maruru waku foi o a foi ngi la foi se upu wa la vale ma usala ila o ko fa fonga ia malu a vifale e makua kulava o ngole ka umfainga lava ina ia fa faingo fie ia singanganga a o se upu foi ia wale le fa faingo fie o no fosila fia ia ngaru nga fai fo ia a lem tata ma lem tata nem tanga luenga ile vesoka inga foi o le so i fo marolo inga ia maringa ruenga fa fa fe au peunga ia ia le sunga ia Filimoni ia mai le ia ma wongei sunga le fe au ia male ka ruenga le South Seas Healthcare malang pulenga ia va mangu kele lava le Christmas ai mangu ia fo le fiaf mangu kele le fiaf kai ko so i fo mai mangu ia so i fo ia